ni radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Ibiro by'umukuru w'igihugu bya Angola byatangaje ko mu minsi iri imbere hazaba ibiganiro hagati y'intumwa za leta Repubulika ya Demokarasi ya CONGO n'inyeshyamba umutwe wa M23 ufatanije na Alliance Fleuve Congo. Ubuyobozi bushinzwe gukoresha ibizamini bya leta ku bana barangije amashuri yisumbuye bwafashe icyemezo cyo kubisubika mu ntara za Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo kubera ikibazo cy'umutekano. Ntabwo ari bwa mbere intambara iba muri Congo, n'igihe cy'intambara zikomeye kurusha izi za M23 ibizamini byabagaho. Depute Safari Ayubangira uhagarariye intara ya Kivu ya ruguru mu nteko nshinga amategeko ku rwego rw'igihugu, ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, ibiro by'umukuru w'igihugu bya Angola byatangaje ko mu minsi iri imbere hazaba ibiganiro hagati y'intumwa za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya CONGO n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ufatanije na Alliance Fleuve Congo. Byatangajwe nyuma y'umubonano i Rwanda hagati ya President Joao Gonçalves Lourenço wa Angola na Antoine Félix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya CONGO. Abo bategetsi bombi baganiriye ku ntambara ibera mu burasirazuba bwa Congo. Abinyujije ku rubuga rwe rwa X, Fara Mwamba uyobora ibiro bishinzwe kumenyesha amakuru muri Presidence ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yavuze ko bakiriye ibyatangajwe na Angola, bakaba bategereje uko bizashyirwa mu bikorwa. Yibukije ko hari umuyoboro usanzweho w'ibiganiro, umuyoboro wa Nairobi. Tukivuga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ubuyobozi bushinzwe gukoresha ibizamini bya leta ku bana barangije amashuri yisumbuye bwafashe icyemezo cyo kubisubika mu ntara za Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo kubera ikibazo cy'umutekano. Depute w'intara ya Kivu ya ruguru ku rwego rw'igihugu Safari Ayubangira avuga ko icyo cyemezo nta shingiro gifite kandi kivutsa abana amahirwe yo gukomeza kwiga. Yandikiye Minisitiri ushinzwe uburezi avuga ko icyo cyemezo gikwiye guhindurwa. Twandika ibaruwa no kubona yuko umuyobozi ushinzwe gukoresha ibizamini bya leta yafashe imyanzuro yuko abanyeshuri bamwe na bamwe ba Congo bo muri province ya Sud Kivu na Nord Kivu batabasha gukora ibizamini preliminaire, kandi tuzi ko nubwo intambara iba muri Congo ako ku mateka yabagaho nka ya RCD ibizamini byabagaho. Ntabwo abana bitanze n'abarimu n'ababyeyi bakitaga kwiga mu gihe cy'intambara, ntabwo bagera igihe cyo gukora ikizamini bakabangira gukora ikizamini, kandi ntabwo ari bwa mbere intambara iba muri Congo, n'igihe cy'intambara zikomeye kurusha izi za M23 ibizamini byabagaho. Birumvikana Depute Ayubangira Safari, uri umudepute wa Kivu ya ruguru, uko bivuga wicaye aho ngaho Kinshasa bigomba kuba byoroshye. Mbese abo bana mushaka ko bakora ibizamini, muzi neza yuko bamwe bamaze iminsi baravuye mu byabo barimo barabisubiramo, bize gute, biteguye bate ku buryo ibyo ingingo Minisitiri yafashe musanga idakwiye? Nuva abana
kwitegura kwabo ntabwo ari ubwa mbere bakora ibizamini bari mu ntambara, bamaze imyaka 3 bari mu ntambara, kandi n'ababa babarijeho umwaka ushize nabo bakoze ikizamini bari mu ntambara. No ku rwego rw'abana, abarimu n'ababyeyi babo bo bari tayari, nta kibazo ye bafite, ahubwo bahereza abana ubwo burenganzira, utsinda atsinde, n'utsindwa azongera umwaka utaha. Ako ntabwo bashobora gufata abana bose ngo babatsindwishe bareke batakaza umwaka. Ariko se kugira ngo ibyo bizamini bikorwe nuko hari ukugera aho bikorerwa, hari ukubashyira hamwe, hari ayo mashuri akenewe, hari amakaramu, hari ibitabo, hari ibintu byinshi bikenerwa kugira ngo ibyo bibe. Wowe uko ubibona usanga ibyangombwa byose bihari kugira ngo ibyo bizamini bishobore gukorwa? Abafatanyabikorwa ba leta bafite ubushobozi bwo kubishyira mu bikorwa nyine kugira ngo bishoboke? Ibikoresho byo birahari kuko ni guverinoma ugomba kubitanga. Icyo bita amayiteme y'ama examen ni guverinoma ibitanga, byo ibikoresho birahari, ahubwo abafatanyabikorwa ba guverinoma bamufashije igihe cya RCD bakongera bakamufasha. Icyo gihe yafashaga UNICEF, yafashaga ye guverinoma, hakazana Monique icyo gihe yo yasimbuwe na MONUSCO. Donc ni ibintu bishoboka kuko usibye n'ama examen, aho n'ibindi bintu bikora n'igihe cy'intambara, nk'ibintu bijyanye n'ubuzima bwa vaccination n'ibindi bintu. Hariho gahunda nyinshi zikomeza, nubwo intambara ihari, nduva ntabwo ari inyeshamba nazo ntabwo zakwemera gufungira inzira kugira ngo abana badakora ibizamini. None se ibyo bikoresho byagera gute muri Kivu ya ruguru ndetse no muri Kivu y'epfo? Kivu ya ruguru byahagera gute niba ikibuga, dufate nk'urugero, niba ikibuga cya Goma kandi uzi ko aricyo gikoreshwa cyane n'abo bafatanyabikorwa, ari abatabara ku rwego rw'ubuzima, ari n'abazana izo mfashanyo zaba z'ibiribwa cyangwa se n'ibyo bikoresho bikenewe kugira ngo abana bashobore gukora ibizamini, byahagera bite mu gihe ikibuga cya Goma gifunze? Niyo mpamvu turimo turasaba yuko hashirwaho icyo bita couloir humanitaire. Iyo yatuma babona inzira yo kuzana ibikoresho n'ibyangombwa byose kugira ngo ikizamini kibeho. Ejo bundi mu minsi ishize Minisiteri y'Ubuzima nayo yakoresheje couloir humanitaire kugira ngo igeze imiti Igoma, igeze n'amaraso kugira ngo yifashe abarwayi b'Igoma, byavuye Kinshasa bigera Igoma. Izo nzira zose n'izindi zishobora gushakishwa, ariko ibizamini bikagera Igoma. Niba imiti n'amaraso yabashije kuva Kinshasa akagera Igoma, ntabwo ibipapuro by'ibizamini byabura nayo inzira yo kugera Igoma. Ni Bukavu. Ayubangira Safari, uri depite ku rwego rw'igihugu, ujya mu nteko, kuki icyo kibazo utagishyira mu bindi bibazo bigomba kubarizwa mu nteko ishinga amategeko kugira ngo icyo kibazo gisuzumirwe hamwe mu nteko? Ubu turi mu gihe cyitwa cya vacances ye parlementaire, donc inteko ntabwo irimo guteranya. Ako usibye urwo rwandiko nandikiye ministre w'intebe n'abayobozi bose bashinzwe uburezi, ariko aricyo nakoze cyitwa question écrite. Aho ni question écrite nakoze mu rwego rwacu rw'abadepite, niyo nayo namaze kwinjiza mu nteko, ku buryo nitumara gufungura akazi mu kwezi kwa gatatu ibyo bintu byose bizigwa. Depite Ayubangira Safari wo mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndagushimiye cyane ku bw'akakanyuhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze. Intambara zo mu ntara ya Kivu ya ruguru zashenye ibigo by'amashuri byibura 70% muri groupement ya Rusayo muri teritwari ya Nyiragongo. Inkuru irambuye Jimeshu kandi bakomera. Aha turi ni ku ishuri ry'ibanze rya Kiyezi, rimwe mu mashuri akomeye muri groupement ya Rusayo mu teritwari ya Nyiragongo.
Tukihagera ubuyobozi bwatubwiye ko ubusanzwe abana banditswe mu bitabo by'iki kigo bagera kuri 350. Gusa ukihagera ushobora kwibaza nimba aribwo amashuri agifungura umwaka bitewe n'ubuke bw'abanyeshuri buhagaragara kuri iyi nshuro. Ikigaragarira amaso n'uburyo imiryango n'amadirishya by'iki kigo hafi ya byose ubona ko bitakiriho. Ibi byibwe ubwo imirwano yakomerezaga muri aka gace kimwe n'ahandi hatandukanye muri teritwari ya Nyiragongo. Inyuma kandi iki kigo cyari gisanzwe gikoresha umuriro w'imirasire y'izuba. Ibyuma byose byaribwe. Umuyobozi w'iki kigo utashatse kuvugira kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika yatubwiye ko ibi bitera impungenge ababyeyi benshi basanzwe bigishiriza kuri iki kigo kutohereza abana babo kwiga kuva aho ubuyobozi butangarije ko amashuri atangiye ku mugaragaro mu mujyi wa Goma no mu ntara hose. Ntabwo ari ahangaha gusa kuko no mu bindi bigo by'amashuri yaba ya leta cyangwa yigenga akorera muri teritwari ya Nyiragongo abanyeshuri ni bake cyane. Abandi bayobozi b'ibyo bigo byasuwe n'Ijwi ry'Amerika banze kuvugira kuri mikoro zacu bumvikanisha ko kugeza ubu ibigo by'amashuri abanza n'ayisumbuye bigifite imbogamizi zo gutangiza amashuri kubera ko nyuma y'intambara yashegesha ku gace amashuri yasahuwe, ibikoresho bikibwa, andi mashuri agasenywa ku rwego rwo hejuru ku buryo gutangira kwayo ari inzozi zikomeye. Ikindi kigaragara ni umubare muke w'abana bitabira ishuri, mu gihe iyo unyuze mu nsisiro hagati usanga abana benshi barimo kuzerera. Bamwe mu babyeyi babo twavuganye babwiye Ijwi ry'Amerika ko kugeza ubu impamvu batohereza abana babo ku ishuri ari ukubera ko batarabona ibikoresho by'ishuri, ibintu ku bana bamwe bavuga ko bibabangamiye cyane. Uyu ni Madamu Elizabeth Mukamiye, umwe mu babyeyi bigishiriza kuri ibyo bigo. Iyo bajya ku ishuri turwanga kubohereza ku mashuri, ndago turukona imyambaro bakambara, ntabwo kubarihira ndayo n'ibirato bamwe bari kugenderaho nda birato banagira. Wakohereza umwana ku ishuri utagira ibirato nadufasha ku byo kurya n'ibyo bya mbere, twamara ko n'ibyo kurya wenda mukadufasha nuko abana bacu bakwiga. Kuba aba bana batarimo kujya ku ishuri, hari ababyeyi bo muri iyi teritwari bakomeje kugira impungenge z'uko bashobora kwishora mu bikorwa by'urugomo byabangamira umutekano w'abaturage. Dusabe Florence aterwa impungenge no kuba abana be bari mu rugo batiga. Hakuna inani buno nta mwayo dufite yo kuja ku ishuri, abana babayeho imibereho tubayeho n'imibereho mibi cyane. Aho twabura kugira impungenge kubera yuko umwana mu gihe cyari kwiga natwe tuba twishimye, ariko imibereho tubayemo ntabwo ari iyo kwicira umwana ku mashuri. Zimwe mu mpamvu zitera kubaho ku mubare munini w'abana batajya ku ishuri muri iyi groupement ya Rusayo harimo no kuba muri aka gace hakibarizwamo impunzi kugeza ubu zitarabasha gusubira mu bice zaturutsemo kubera kubura ubushobozi bwo gutaha. Deo Musekura ni umwe muri bo. Abandi bantu bamwe bavuye mu nkambi badafite icyerekezo, badafite na transport, nabo bacumbitse ino, ariko abana bo ntabwo bari kujya bitewe n'iki bari kubabwira ngo ni ukwishura, kandi bafite ko na ruguru kandi babuze na transport yo kubageza iwabo, bakavuga ko abana baje ku ishuri. Uburyo bwabafasha kubageza iwabo byaba byiza, kubona transport yo kugenda bakagera iwabo ku magi wabo. Bwana Mapinduzi Murefu Jean Claude, umuyobozi w'aka gace amashuri aherereyemo, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko nyuma y'ubutumwa bwatanzwe n'inzego za leta hari icyo nabo bagiye gukora nk'inzego z'ibanze kugira ngo abana bose basubire ku ishuri. Wazazi warudishe watoto ku masomo. Ababyeyi bagomba kohereza abana ku ishuri kuko ariho bagomba kuba. Nta mwana ugomba kwirirwa zerera mu nsisiro. Ibyo ntabwo bishoboka kandi ntidushobora kubyihanganira habe na gato. Ndabyumva ko bafite ibibazo cyane bijyanye no kubura uko bishyura amashuri y'abana. Ntekereza ko ari inshingano zacu twebwe babyeyi kohereza abana ku ishuri kuko umwana kuguma mu rugo atari kujya kwiga bishobora gutera ibindi bibazo. Gusa mu cyumweru gishize guverineri wungirije w'intara ya Kivu ya ruguru yahuje abayobozi batandukanye b'uburezi abasaba ko bose basubira mu mirimo yabo, ibikorwa by'uburezi bigakomeza kimwe n'ibindi bice bitandukanye bya teritwari ya Nyiragongo. Nyuma y'imirwano yashegesha aka gace, ibikorwa byinshi bitandukanye ubona ko bitarimo gukorwa neza nka mbere y'uko intambara zizengereza uduce dutandukanye tw'intara ya Kivu ya ruguru. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi haravugwa izamuka ry'ibiciro by'ubukode bw'amazu bimaze kuviramo benshi kwirukanwa aho bari bacumbitse kuko batashoboye kwishyura. Amakuru agera ku Ijwi ry'Amerika agaragaza ko iryo zamuka ahanini riterwa n'ubwinshi bw'abakongomani bahunze intambara bashakisha amazu yo gukodesha. Inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye. Birazimbye n'amahera
menshi nk'ubu ufise nk'agatahe nka gatoya ukaca upanga nk'inzu y'ibihumbi 150. bamwe amatate yo mu rupangisha ize n'ubupanzi nkana yuko amahya yabuze nabatse baduhuza amabere kandi uwayubatse inzu yiwe ategerezwa kuduza ibe. Abo ni bamwe mu banyagihugu baba mu ntara zitandukanye z'u Burundi basanzwe baba mu mazu yo gupangisha bavuga ko babangamiwe n'ubuzima barimwo busanzwe bubagoye bw'ubukene hakiyongera ko n'iduga ry'ibiciro by'inzu bapanze. Aba ni bamwe mu baganiriye n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Bivanye n'ukuntu nyene n'ubuzima buzimbye inzu zitegezwa kuduga kubera ibindi bintu byinshi byadoze nico bitwaza kugira badoze inzu amabere kandi uwayubatse inzu yiwe ategerezwa kuduza ibe. Agashaka ibyo ko yo gupanga nyene kiragoye kubera ubu nyene birazimbye n'amahera menshi bashinze nk'ibiciro byo gupangisha byogenda neza. Uyu mukenyezi asanzwe adandaza ibintu bibayabaye akaba atunze umuryango w'abantu 5 avuga ko ibyo bisumamwo muri kino gihe bitakibasha kubarihira inzu babamwo. Nk'agatahe nka gatoya ukaca upanga nk'inzu y'ibihumbi 150 hari igihe usanga ya mahera utari kurayakuramwo ugasanga nyene urabona n'ico ugaburira umuryango usaba nyene ko ibintu nyene byozimbuka. Kuri ico kibazo c'amazu yo gupangisha aduza ibiciro abo banyagihugu bavuga ko ubuhoho byayangaye bitewe n'impunzi z'abanyekongo zahungiye ku bwinshi mu gihugu c'u Burundi. Aha bagasigura ko hari bamwe muri abo bahunze bafise amafaranga y'agaciro mva makungu y'amadolari baca baja kurondera amazu babamwo bakariha ku buryo bworoshe. Aha rero ni abo banyagihugu bavuganye n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika basigura ko muri kino gihe basorwa mu mazu mu gihe badashoboye kuriha igiciro baba babwiwe n'ubakodesheje bagasohokamwo. Biratuma batwirukana kugira ngo baza n'abandi bashasha baca babaka amahera menshi igiciro kirenze. Ikibazo urabona abahungu b'abanyamahanga urabona igihugu mbanye nibo baje kuduhuza inzu bo baza bafise idolari twebwe natwe twari dufise ubuhera bwacu bwateye agaciro. Ariko kandi naho biruko hari bamwe muri abo banyagihugu twaganiriye bagaruka bakavuga ko banyene amazu nabo batarira busema mu kuduza amazu yabo kuko ubuzima muri kino gihe bwazimbye ndetse n'amakuru akaduzwa cane. Sinohotera bene inzu nabo baziduza nabo nyene sibo ibintu byose biba nabi kuko igihugu gitewe n'ubukene gitewe n'inzara nayo mazu bene yo sibo nayo mera nabo bayaronka bayagurike. Abo banyagihugu bakotesha amazu mu Burundi bavuga ko ingaruka mbi ari nyinshi muri kino gihe kuko ibiciro byongerekana cane ariko aho bakura hakabandanya habura. Bagasaba ko botuma baronswe igitoro ibikorwa bikabandanya uko byahoze kuko bituma n'abadafise akazi bakaronka. Kuri iki kibazo umwe mu bashinga amateka yavuganye n'abakunzi bacu yatowe n'abene gihugu avuga ko leta yari ikwiye gushiraho ibiciro ntarengwa ku mazu yo gukodesha kugira ngo hatagira bikikamukiza mu gufatira kugakana n'abapanga amazu. Igabanya umuntu mbere ko bafasha abanyagihugu yuko bashobora nabo koroherwa hageze ko gupanga amazu. Ivyo kubona mugani ziba n'ingingo z'ibanze kugira ngo zibe zirafasha abanyagihugu no kwita bato bato cyangwa afite uburyo buhabaye baramukorera batanga. Hama ngo nyuma ko muri cyumba yuko rero niyo bwizwa ryoboneka riba nk'urufatiro abapangisha cyangwa abashima itaye byo kubaka bo kwisunga kugira ngo uza gupanga yoroherwa. Aha kandi n'umunyamategeko Anacre Hakizimana yaganiriye n'abakunzi bacu avuga ko itegeko rigenga uburyo bwo gukodesha amazu mu Burundi riheruka mu mwaka w'1988 naho nyene akavuga ko ritari ryuzuye ari naco gituma abanyagihugu bakotesha muri kino gihe babangamiwe cane. Umva ko itegeko rya kera iryo rero naryo nyene mugabo ntiryavuga riti ino quartier cyangwa akarere inzu zopanguka. Igikenewe rero harakwiye nk'itegeko rigerageza kugira icyo bita regulation y'ibiciro byo gupanga. Kuri mikoro z'abakunzi bacu ubushikiranganje bujeje intwaro yo hagati mu gihugu ubwishura ku kibazo c'iduga ry'amazu muri iyi misi mu Burundi buvuga ko bene amazu borekeraho gusohora abari babapangiye bitwaje ababaha amafaranga y'agaciro kuko uzobifatirwa maze ubihanirwa. Uyu ni Petero Nkurikiye umuvugizi w'ubwo bushikiranganje. Ibiciro vy'amazu bivana n'abayo bariko barayarondera kandi nabo bariko baraca bazipangisha kuri menshi kubera bajya barihenda cyane bajya barashaka ko bahunganya amafaranga mugabo n'uwo bareka uretse ko batazobareka kuko amasafa azobandanya azokomeza ariko n'uwo bareka bica bibananira huriye ayo mafaranga acahera mu mwanya mutoya rero nibaza yuko uri umuntu abona kure ntiyoshobora kubikora gutyo
kuko baje bakazumusangayo bagasanga ntari mu nzira y'amategeko bazicamukurayo wamaze kuyikuramwo wa wundi yarasanzwe ayirimo. Ku bijanye n'itegeko ryoshirwaho rigenga uburyo bukurikije amategeko bwo gupangisha amazu yo kubamwo no kutaduza uko bishakiye mu makaritiye atandukanye, ubushikiranganje naco burabivuga ko gusa baba bashinga amateka ndetse n'abanyamategeko basaba ko buri karitiye yoshirwaho amafaranga ntarengwa yo gukodesha bagendeye uko inzu ingana n'uko isa ndetse n'ahiri. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Inshuti bakunzi b'Ijwi ry'Amerika, ibiganiro n'amakuru vya radio yanyu vyaba ibica ku radio canke ku mbuga ngurukana bumenyi murashobora kubikurikirana biciye ku rubuga rwa WhatsApp twabashiriyeho kugira ngo biborohere kuronka amakuru agezweho ku mwanya ku mwanya. Ushaka kwinjira muri urwo rubuga ujya kuri Facebook yacu VOA Radio yacu cyangwa kuri web yacu YIHUTIRWA.com ukareba hari amabwiriza y'ukuntu wakwinjira muri urwo rubuga uciye kuri link cyangwa lien twahashyize. Mu rubuga rwa WhatsApp y'Ijwi ry'Amerika usoma amakuru gusa, nta bubasha ufise bwo kubona abarurimwo. Vyumvikana ko ukurubamwo ataco vyica ku mutekano wawe n'ibiri muri telefone yawe. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Turabizera nk'uko mutwizera. Mu gihugu cya Sudani abavuye mu byabo kubera intambara bugarijwe n'ibibazo by'urusobe birimo iby'ibiribwa n'imiti yo kubavura. Fidel Niyongabo. Khartoum Zakaria Ali aba mu ikambi muri leta ya Gedaref avuga ko kugaburira abana biwe bimugora cyane. Umwana wiwe w'umukobwa afise umwaka yamaze umunsi wose ukuri wa mbere ataronse icyo acisha ku munwa. Uretse ko yomowe n'intambara, Khartoum afise ikindi kibazo. Umuganga akora mu bitaro vy'ishirahamwe ry'abaganga b'Abanyamerika bakomoka muri Sudani ariko amuvura indwara afise yo mu mutwe. Khartoum yavuze ko ubuzima mu ikambi y'impunzi yo muri leta ya Gedaref muri Sudani bugoye cyane kuri we no ku bana biwe batatu. Yagize ati nukuri uburyo mbayemwo buragoye, rimwe na rimwe ndasabiriza kugira ngo mbeho. Abafise amafaranga barampa amapawundi 100 mu mafaranga y'amanyasudani, abandi bakampa 200 gutyo nkaba ndonse ico kugaburira abana banje bane. Abanyasudani n'abanyamahanga bahunze intambara hagati y'inteko za leta ya Sudani n'inteko ziyongoye kuri leta zizwi ku izina rya RSF mu mvunyapfunyo batangaje ko bahura n'ibibazo mu makambi y'abavuye mu vyabo muri leta ya Gedaref. Fitin Awad Ibrahim n'umuvyeyi w'umunyasudani afise abana 4 yahungiye muri leta ya Gedaref avuye ku mugwa mukuru wa Sudani Khartoum. Avuga ko kuronka ibifungurwa agaburira abana biwe ari kibazo agira iminsi yose. Fitin Awad Ibrahim yagize ati haheze amezi 4 kuva dushitse ngaha. Kuva mu kwezi kwa12 k'umwaka uheze twahawe ibifungurwa rimwe gusa. Iyumvire nawe umuvyeyi afise abana 6 yaronkeje ibifungurwa rimwe gusa mu gihe umuntu aba atakoze mu kiringo c'amezi 3. Dufise abana bishwe n'ikigoyi, mwabibonye igihe namwe bwe mwinjira mu ikambi. Nukuri dukeneye ko abana n'abageze mu zabukuru bagendana indwara bitabwaho n'abaganga gusumvya. Igihingwano yaduka ku mugwa mukuru wa Sudani Khartoum haraheze imyaka 2 imiryango yaba hafi yaho mu bisagara vya Omdurman na Bari yahungiye mu yandi mareta atandukanye ari mu gihugu haranga umutekano. Fitin Awad Ibrahim yavuze ko abavyeyi bari mu ikambi yahungiyemwo bahura n'ibibazo bitari bike birimwo kubura ifungurwa hamwe no kudashobora kwivuza. Yavuze ko ata bintu vyinshi abavyeyi bafise kubera kutagira ubuzi bushobora kubafasha kuronsa abana ivyo bakeneye. Yavuze ko ivyo ari ibibazo bikomeye cyane bahanganye navyo mu ikambi bahungiyemwo ya Gedaref. Bamwe mu bafasoni bari mu makambi y'abavuye mu vyabo bahunze batari kumwe nabo bubakanye mu gihe abandi babuze abo bubakanye mu ntambara. Fitin Awad Ibrahim yahungiye muri leta ya Gedaref avuye ku mugwa mukuru wa Sudani Khartoum ari kumwe n'abana biwe. Avuga ko atamakuru y'umugabo wiwe afise kuva ingwano yadutse muri Sudani. Yagize ati umugabo wanjye ntituri kumwe, mfite umwana urwaye afite ikibazo, afite rheumatism, ibintu bikaba bigenda birushaho kuba nabi. Iyo ndwara imaze kumugera ku mutima, akeneye kwipimisha.
nanjye ubwanjye ndarwaye kandi nta mafaranga mfite yo kwipimisha kubera ko amashyirahamwe bagira neza atarimo kudufasha. Intambara muri Sudani yadutse mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 2023 yakuye mu vyabo imiryango ibihumbi n'ibihumbi. Abo bahunze bava ku mugwa mukuru Khartoum n'ibisagara bibiri bifatanye biri hafi yaho vya Bari na Omdurman. Abahezanguni mu butegetsi bwa Israel bashyigikiye umugambi wa President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri ejo hazaza h'intara ya Gaza. Ni umugambi ugamije gukura abanyapalestina hafi 2,300,000 mu ntara ya Gaza bagatuzwa ahandi. Abo bahezanguni bemeza ko uwo mugambi utanyuranije n'amategeko mpuzamahanga. Abanyapalestina ntibashyigikiye uwo mugambi. Inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Linda Gladstein uri Yerusalemu muragezwaho na RWAMERICA. Aba bagizwe n'abadepite batsimbaraye ku bya kera mu nteko ishinga amategeko Knesset bateranye ku cyumweru gishize mu nama idasanzwe kugira ngo batangaze ko bashyigikiye umugambi watangajwe na President Donald Trump wo kwimura mu ntara ya Gaza abanyapalestina barenga 2,000,000. Minisitiri w'imari wa Israeli Bezalel Smotrich yahise atangaza ko agiye gushyiraho ibiro bishinzwe abimukira muri Minisiteri y'Ingabo bigamije gushishikariza abanyapalestina kuva muri Gaza. Buri faranga tuzashora mu gushishikariza abantu kwimuka rizaba ari rito cyane ugereranije nayo dushora mu ntambara zihoraho. Ingengo y'imari ntizaba inzitizi kuri uyu mugambi. Ntabwo ari umugambi usanzwe, ni amahirwe yo guhindura amateka mu burasirazuba bwo hagati na Israeli. Umudepite Simcha Rothman avuga ko uyu mugambi wo kwimura abanyapalestina usobanutse kuruta uwatanzwe na Misiri n'umuryango w'ibihugu by'Abarabu. Avuga ko uwo mugambi wabo wo uha uburenganzira ubutegetsi bwa Palestina kuyobora Gaza ariko ntubaha ububasha bwo gusenya no kwaka intwaro abagize umutwe wa Hamasi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifata nk'umutwe w'iterabwoba. Hari abantu bavuga ngo reka tugorore Hamasi, reka duhe amahirwe Hamasi yo kongera kubaka igisirikare cyayo. Wavuga ute ko icyo ari igisubizo gisobanutse? Si cyo. Giteye ubwoba kandi giteye ubwoba kuri Gaza. Giteye ubwoba ku batuye Gaza, kinateye ubwoba ku mahoro mu karere. Umuhanga mu by'amategeko Eugene Kontorovich wo mu kigo Kohelet Policy Forum cyo muri Israeli wegamiye ku ruhande rw'abahezanguni, we avuga ko kwimura abantu ubakura mu bice byibasiwe n'intambara bitica amategeko mpuzamahanga. We know that in time of war there are refugees. Turabizi ko mu bihe by'intambara havuka ibibazo by'impunzi. Urugero, muri Afghanistan hagaragaye impunzi ziba miliyoni. Niko bimeze muri Syria. Muri Ukraine naho hahunze ababarirwa muri za miliyoni. Ariko ntibyigeze byitwa itsembabwoko. Ubu noneho nta bushake buhari bwo gutuma abantu bitwa impunzi bigenderewe, ahubwo ni ingaruka z'intambara. As a consequence of war. Ku rundi ruhande, abahagarariye imiryango ishyigikiye impindura y'amatwara babibona ukundi. Uyu ni Hagit Ofran wo mu muryango Peace Now Settlement Watch wo muri Israeli. This is not voluntary. Ibi ntabwo ari ukwimura abantu ku bushake bwabo, ni ukubirukana no kubakura mu byabo. Ni icyaha cy'intambara kandi ni ukwambura ubumuntu ikiremwa muntu. Iyo usanze abantu aho batuye ukabashyira mu kaga, warangiza ukavuga ko bifuza kwimurwa, ntibivuze ko baba bashaka kwimuka ku bwende bwabo. Benshi mu badepite muri Knesset bashyigikiye ko Israeli isana imidugudu 21 y'Abayahudi ikanabagarura ku butaka busanzwe ari ubw'Abarabu mu ntara ya Gaza. Abayahudi bari baravuye kuri ubwo butaka mu 2005 ubwo ingabo za Israeli zavaga muri iyo ntara. Daniel Wise nawe wigeze gutuzwa muri bene iyo midugudu ashyigikiye icyifuzo cyo gutuza Abayahudi mu ntara ya Gaza. Abaturage ba Israeli biteguye kurwana, biteguye gushyira mu bikorwa igitekerezo cya Perezida Trump cyo kwimura abanyagaza. Nanone kandi abanya-Israeli biteguye kandi bashishikajwe no gusohoza intego yabo yo gutuza muri Gaza yose Abayahudi gusa.
Nubwo kongera kubaka imidugudu y'abayahudi mu ntara ya Gaza biboneka nk'ibishobora kugorana, abanya-Israheli benshi bashyigikiye ko umutwe wa Hamasi utagomba kugira uruhare kuri hazaza h'iyo ntara. Kugira ngo ibyo bishoboke, bavuga ko bizasaba gukura abanya-Palestina muri Gaza. Urakoze Dirwema, ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara, mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi, inka ya nkoronko igira inkomoko. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Dusangira ijambo, dushaka agasaro kaburaga, muri Sanga ku Ijwi ry'Amerika. Ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere.